Kitabu cha Tawali wa kwanza mriango ni wa 10 makosa ga Selemani. Vikara Selemani wahenza acha anja kijeni mbali naye mwana wa Farao wahala ana acha kimoabu kiamoni kiedomu kisidoni na kihiti acha mataifa mbago Bwana were waambira Israeli msihalirane nao kwa kukala mazai galuza mewe yenu na kumuhenda muitwe milungu yao. Selemani akigurana nao na akiahenza jomu au anaache yao wakala na achi magana mafunga ya kitawali na masuria magana mahandahu na waachema kimugaluza moyo kwa na roho kalaza tumika waachema mugaluza moyo hata akitoa milungu mingine na moyo kwa ukalire mkamilifu kwa Bwana mlunguwe. Daudi babaye arishokala wa mtu wa Shitoreti mlungu wa kicho wa Sidoni na Milikomu mlungu wa Amon rekala ni tukizo. Bai Selemani akihenda utiriri mbele za Bwana na kamtuwire Bwana tototo Daudi baba yari johenda kisha kaiza umri moro kala ngombolerozi wa Jerusalemu. Selemani akijenga hatua kwa mbozera sadaka Kemoshi mlungu wa Moabu na Moleki mlungu wa Amon maro kala ni tukizo kiza akiajengira ache osa kijeni hatu hakufukizira uvumba na hakumbozera sadaka milungu yao. Bai Bwana akimsukira Selemani kwa ukala moyo wero zagaluka na uza mricha Bwana mlungu wa Israeli ariyengwambolera mara mbiri. Bwana wero wamlagiza asituwe milungu mingine ile kagwirire bule gwari golagizo ni Bwana. Kwa visho Bwana akimwamba Selemani kwa kukala uzona baha uhende visho na uza kibanda kilagane changu na sheria zangu nilizokupa ujeri wenye ndakuhoka wota walinumpe muhumikio ela hata vizho sinda vihenda wakati uwe umoyo kwa utuwa babayo Daudi ndamuhoka mwanao elo sinda uhala utawali wosukula kwakwe ndamricha mbari mwenga kwa utuwa muhumiki wangu Daudi na kwa utuwa Jerusalemu muziniro usagula. Sarua 18 mahadhu ya Selemani. Ndo Bwana akimuhenda Hadadi aliyekala ni waluko lolo mtawalo wa Edomu akala hadhu ya Selemani. Haho nyuma Daudi aroho kala anapigana na Edomu. Joabu komando wa jeshi wakwenda zikare ho Mariofa. Wakati huo warazala gana alumeusa Edomu kwani Joabu wakala kuko na Israeli osu kwa miezi mihanda muhakamariho marigiza kwa alaga na alumeusa Edomu. Ela Hadadi ambaye wakati wora achire muhoho wachimbira Misiri haungana sehemu ya humikia babaye mambo la kula Midiani machenda ataparani ukoma kihala atu machenda nao hata Misiri kwa Farao. Marao fika kuko Farao mtawala wa Misiri akimpa Hadadi nyumba na muda na chakuri. Farao fahirwa jomu Hadadi hata kimloza ndugu ye mchewe Malikia Tapenesi. Ndugu ye Tapenesi akimchalira mtanari ifa Genubati. Tapenesi akimrela Genubati kaiza nyumba ya mtawali mumo Genubati akishinana aye mtawali. Vikara Hadada roho kala ako Misiri akisikira kukala Daudi na Joabu mubomu wa majeshi yere mafa. Baye Hadada kimwamba Farao nirichanu ya kaiza nsi yehu ela Farao kimuza kimwamba kwani zato wani kuno kwangu hata na malauye kwenu. Hadada akiamba sitowere kituela nirichanende kiza mlunga kimrunga zira Selemani hadui mwingine hadui yora nefarezoni mwana Eliada na yora achwa chimbira kula kwa bwanawe Hadadezeri mtawala wa Zoba akizikunzuma nyira atu na akikala kilongozi wa kikundi cha atoa fujo. Wakati Daudi roho laga majishiga Zoba watu wa fujo makwenda Damasiki machenda iteka na makitu wa mumu rezo na akikala hadhi wa Israeli maisha gosiga Selemani na akimbuza sana Selemani zeda jwari shokala Selemani wabujo ni Hadadi bairezo na akitawala Ramu na kisukirirwa Israeli. Vikara Jeroboamu mwana Nebati Mwaeferemu wa kula Zereda were ni muhumi kwa Selemani. Mame Jeroboamu were ni guunga rekala na ifa Zerua. Bai Jeroboamu na yaki mupinga mtawali cha usacha Jeroboamu kumpinga mtawali chere ni kiki. Selemani were wajenga milo na kizizia sehemu zilizogomoka za mji wa Daudi babai. Vikara Jeroboamu were ni shujaa mwenye nguvu. Selemani roho mwana ukale mtanana bidii wamuhenda muimirizo wa kazi zosi za nyumbani mwa Josefu. Na wakati huo Jeroboamu roho kala na mbola Jerusalemu ahija nabiwa kula Shilo akimutungana mo ngirani enabiwe raza valorisha wairwere hakia okomindani ahija akigwira roho valorisha roho kala za fala akiritarura visiku 12 gonya akimwamba Jeroboamu hala visiku 10 kwani ye Bwana mlongo Israeli na bavivi
lolenda utoso utawali kula mikoni wa Selemani nenda kupambari 10 ela kwa utu muhumiki wangu Daudi na kwa utu wa mzi wa Yerusalemu mzinrosa gula kula kahi zambari zosi za Israeli andasala nambari mwenga ndaenda vivu kwa ukala mazani richa mimi na kumuabudu Ashitorethi mlungu wa kichwa wa Sidoni, Kemoshi mlungu wa Moabu na Milikomu mlungu wa Amoni. Kama tuire ngira zangu na kuhenda karakara mbere zangu hedu kugwira malagizo na amuri zangu herarisho henda Daudi babaye Selemani ela hata visho sinda halo tawaliwo siku la mikono wa Selemani inda muhende atawale maisha gegosi kwa utu wa muhumiki wangu Daudi ndre mtagula na kigwira malagizo gangu na amuri zangu nda muhoka Selemani wota wale na menda kupauwe mba 10 nda mpambari mwenga mwanawe ili wakati wowo muhumiki wangu Daudi akale na taa mbere zangu moja Yerusalemu muzirosa gula ni kezi na rangu muma ela hata visho nda kuhala na wunda tawala hero henzajo unda kala mtawali wa Israeli kala unda henda kila ndisho kulagiza kugirangira zangu na kuhenda virisho karakara mbere zangu okugira malagizo gangu na amri zangu herijo enda muhumiki wangu Daudi ndakala hanga nawe ndakujengira utawali ndio kala imara herewo nro mjengira Daudi na ndakupa Israeli ndakitesa kichezi cha Daudi kwa utu ela si kwa Karekos Selemani wamala kumwala ga Jeroboamu ela Jeroboamu akichimbira Misiri kwa mtawali Shishaki na chindakala kuko mwaka Selemani aruhofa kifa cha Selemani mautu mangine gosarigo gahenda Selemani na ulachuwe sambaga ndiko kaiza chuo cha mahendo ga Selemani wa itawala Israeli yosiko Yerusalemu kwa muda miaka 40 Gonya akifa na akizikwa kaiza mzi wa Daudi babaye na mwanawe Rehoboamu akihala hatuhe here mtawali